Ladies and gentlemen, we are back at it right here on Sky's Metro FM. It's Sound of the City. Time for 16 Bars, brought to you by Kwela Initiative. And today in studio, we have Bob Seven in the building, representing Iminyela in number one. And number one in First Year 59. One time. You ready to give us the bars, my brother? Yeah, I'm cool. Awesome. All right. 16 bars, baby. Belly volume. Yeah. Let's go. Sambe pop. All right. Sam, show. Sam. All right. Nas. Lama voice akhanda lama thifuku bangene wena upop 759 ngatulindene uyazi ukuthi good west will scoop vele wena good kahle kahle ungumaqhuzu lama voice akhanda lama thicima dayideng lapha kula volo utsotsi bhala dayideng recorder dayideng bese dropa dayideng if ukhona phakamayo mina ngenza same thing lo waphakamisa ikasi lamsinda wadla ama drugs omunye ngafunda kuye usejele ngokwazi umfazi omunye usaba amabhasi gcine bhalela abafazi omunye uthi legend ngapenatha legends I see you Brendo noma udakwa airplane ihlonipha ujiki flow lamanje usarelevant I write these verses udlula ko M class lintela umbophe esotsini umncane u7 year dala bona bengixopha mangithi thatha ubheka dala bona besola lo bangihambe yami indlela dala bona besithi yenza jeke sizobona I thought good blind ini manje selikopa yimlo mbhala ngepen effect kubo mrepho ukuthi asihlakaniphe yeah noma yinje kasihlanganisene yikho ukuze la sekusente kuhlanganisene yeah shaya ingoma mfana siphilise ikasi 44 ngamabhasi njengephilisi le angithi laphikisa out isiqaleke phansi mina mphakamisa ikasi wena uhlala ngaphansi uzonithola studio sirecorda lamabhoza talking tales of red monkey ngilokhido kamaphosa bheka manje on mphethe ucula nyona silokho sizibuza umrepho ikasi sibangaki ushange punch lapha ekhanda si Alibaba mina siyo le yafunda irap motherfucker isabotage ngiyayazi cheke buza uTaylor washoot ivideo and azange laphuma I thought uSkaru phakathi kathi sonke siphane even ukhathalaye bengasoze yenze kanje ifilodile kwelami singabathabile yekubuye futhi uganzo uthembile ufaro la esengumlilo wamaphepha entweni inkinje ngenkalo zikaThera ispeaker remain ngesikhathi udlula udazo ngapha sipana strongly nebhizido sitambo number 6 the rapping so cheese uwafiri umeta bekwasope ngabacheese phela elandaba biza bonke labo trees kahle kahle ubruncha iflow gcwala uthanka bayabuza bathi popo nokudungana ngemicrophone imele ngizwe sha umkhulungwane even things ku rap uyazi social one inyemba ngeke ayithole ku 0 battalion ngedwa le 16 babhala nga 44 cabanga mina jeke ngisaba umrapper wempopo I keep my verses longer than it ready ka TC ngimusha epali ungazontshela ngokhope mina mphume kasi lokish waya sikhule sihlale stacks push imoto zamawaya ngaba tight bengicela ngila size faka isandla dala sima kade senyabona ngamabhasi ikasi liyangithanda lethi ngifila njengenhlamba bengeke kwenze lokho if isifuka sikhathandazana sithola ama 6 pack noma jeke sikajima then I hit back njengemba njengafikwa ufaka u7 emoyeni njengenamba yama juice card ithemba leminyela vula wayo wakhe go hard lokho imphikelele yakhe stop sekumanje ibhizi ngama line kulokudla kwamahala 59 kid dilentwana yaseminyela lapha imphuma khona zama ufitha bazokucebela asilabo winda ama hustler leze football ukuzenzele la uthengisela iphupho ucula ungiphithi vele ngenza isiphithiphithi imvuke empala umgwaqo udlula ithale wonder fit ngigore kanjani unumber 7 ngincithi kitty I hope you nigga see me more blind you can feel me isibubhu 7 days kuzokuphele lonke iviki impisi nakeza amandla sisikhaso phosa inqindi ngoba mangayiphosa mina kakirikiti sayenza isiphithiphithi nyathitizela phezulu kwebeat yashisa ibeat yasafu ngidlala ngamagama kwakhafula icalling akusela amanzi empompini wanukubula wayi flow itholakala kimi ngukhothama ngamagama wona ifleet market effect tholakala kimi mina ngusayeti kama ngekuthole ngini what's up came through and shut it down Sky's Metro 16 bars Sound of the City baby